smo se da ovog našeg deli uzredimo sa Božjom pomoći. Znači ovdje ćemo se sada malo poslužiti, da ne idemo hladni u te svatove. Domaći Moša će odobriti taj doručak. Ja vas molim da lepo idemo u ovoj koloni i da se ponašamo pristojno. Nije teško biti sviš. To je to, evo Moša će odobriti sada ovaj doručak. Hvala vama svima, kumovi, ljudi radite se i da sve obavite tako večer čeda. Živjeli! To za narodnu miliciju. Sreća vam Ćao, prika! Ne, čekam ceo dan. Evo, izvolite. Dobro mi došao. Izvijeni. Smiljam se smijavaj. Kako da te krlica na prištaj? Eto, mi se kako mi idemo smiješno. Evo, očite se smijaju.
Dajte, ako nije doći. Moraš pojačavati. Hoće i vi dok oni. Hoće samo vi. Hoće, ako neće. Neka staviš se. Znači, pristup si čisti sve uzeo. Ruku stavi odmah da vidimo. Kako mjeri vrijeme. Umije iz grada, da nije... Valja li med samo reći? Valja li med? Ovo znaju više vola pojeti. Ovoga mi nikad ovak mene zanimljivo. Dobar. Zavati, dobro, zavati. Ovo je preko ruke. Evo je ovaka, majke. Bravo. Bravo. Babu sad. Kutur je meni. Nemoj da nas zaborave. Ništa sad. Opak je. Može pomoći. Ljubite kola, prokola. Paprika, sad. Strile, smanji plan. Dobro, ako ne možeš... Ajde, opet.
Sad vas dvoje da poslužite sve kaj sve. I ja treba da sjedim. Što ne govoriš, odavno treba da sjedim. Kako sad, tako u buduće stalno. Tako bi ga kaže. Naravno, Mari. Sve Znači, posle ovog služenja može da se popije po rakija. To bi trebalo. Sad, dijete. Nema ništa pričati. Tata. Nego vam bude saslušan djece. Da budete zdravi, pravi, da da Gospod Bog sve što u životu poželeli, da vas ima puno, a mi koliko možemo, mi ćemo biti uz vas. Da ste zdravi živi. Hvala čovjek.